Okey guys, trip kali ni memang lain macam sikit. Kami masuk satu spot Extreme Creek, sempit gila. Trip ini Zul dengan Am yang guide. Diorang memang biasa main spot jeram macam ni geng. Tujuan utama kami adalah satu, nak try giwang baru daripada Huzai River, Top Water Pencil. Tapi guys, nak masuk spot ni bukan senang weh. Batu semua licin, penuh lumut sebab cahaya matahari susah nak masuk. Memang banyak kali kami tersandung, tergelincir. Jatuh tu jangan ceritalah. Ada part tu siap kena rintis jalan baru sebab memang macam tak ada orang masuk langsung spot ni. Tapi jujur cakap geng, spot ni cantik gila. Air jernih, suasana sunyi dan ikan dekat sini memang agak ramah lah. Target kami tengah sebatu dan bestnya masing-masing dapat seorang seekor. Tapi geng, spot ni macam ada aura pelik sikit lah. Balik je dari sini, aku demam dekat 2 minggu. Lepas tu salah seorang daripada member kita tu, dia cerita dia mimpi benda pelik-pelik 3 hari berturut-turut. Nak kata seram, entahlah. Tapi memang rasa lain macam sikit. Apapun kami confirm akan datang balik. Sebab kalau nak belajar streamcasting betul-betul, spot ni memang akan ajar kita orang cukup-cukup betul. Terima kasih guys sebab support kita orang semua. So jangan lupa order baju review late dan jumpa korang semua dekat KL Fishing Expo. Bye bye.